Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу жалпы биздин Байке YouTube каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн 15 февраль 2023 жыл. Туугандар, сиздерге дагы өтө сонун кылып тоок боюнча тартып чыгарабыз. Адрес Нокат району, Кыргыз Ата айыл өкмөтү, Борко деген айылдабыз туугандар. Караңыздар туугандар, апакай болуп Адлерский деген пародага дагы тооктор чыгарабыз жана Шахзада, Джерси аралаш чыгарабыз. Буюрса бүт ээсинен маалыматты тактап беребиз. Сиздер андыктан ушул видеонун аягына чейин көрүп, лайк, ой пикир достор менен бөлүшүп коюңуздар. Буюрса колдон келишинче тартып чыгарабыз. Ассаламу алейкум Суат ака. Жакшысызбы ака? Теңем жакына келип буларга маалыматты берели көрүүчүлөргө. Булар адилер жана актар, а? Адилер. Канча короз, канча массек бар азыр бул жерде? 8 мас короз, 28 та массек бар. Канча суу өтөт ошонун арасынан? Азыр биринчи чыкканда ошолар былтыркы апрелде чөйгөр барды. Азыр 15 та суу өтөт. 15 та, катыраак сүйлөйбүр, сончо болбой калат. Азыр 15тен күнүгө 12ден 15тен. Булардын чыдамдуулугу кандай болот экен? Берки тоокторго караганда. Чыдамдуу болот экен, касаргадагы туштук берет экен. Көп оорубайт экен. Сандан сапатка деген ушулар да. Суукка да чыдамдуу болот экен. Суукка да жүрө берет экен. Туура айтасыз. Суукка чыдай берет экен. Ошо суукта ham туура экен булар. Суукта да тууат, токтоткон жок. Грип болушту башташты. Уже булар инкватордан чыккан мурун өзүң чыгаргансызбы? Чыгаргам. Как раз ошо бирөө комментарияда жазып атты эле. Күрүк болобу экен, болбой экен деп. Сатып булар бишкектен алган. Значит, күрүк болот экен. Нанда булар деле, а? Азда 2 очода күрүк болду. Өткөндө дагы бир 3-4төн жаздым эле. Олар эми дагы куда кататтыкма кирип калышат. Булардын чөжөсүндө жумурткасына сакат аласыз да буюрса, а? Основной чөжөгө. Чөжөгөсүн, а? Булар караргандар Джерси Шахзада аралашпы дейми? Булар Джерси 3 та Шахзада бар. 3 Шахзада бир короз менен. Мына короз Джерсиген таза. Олар Шахзада. Шахзада, мына ол Джерси окшойт тазасы. Шоңго? Шахзада мына ол. Шахзадабы? Үчөө. Калган Шахзада Джерси. 3 та Шахзада бар. Былтыр Шахзада деле жок кылдым Шахзадаларды. Булар канча айлыктар болуп калды уже? Булар былтыркы август нетеле сентябрда чыккан чөжөлөр булар. Мына чөжө короздар. Мастектер менен. Булар ошо. Шахзада менен Джерсинин кандай айырмасы бар? Көпчүлүгү анча билишпейт да, ошого. Шахзада чоңураак болот. Бой узунараак, аргыраак болуп, узунараак болот, а? Этке олар салмактуураак болот экен. Ошолор азыр 5 кг чыгат. Мына массек берүүбү? Макелери. Живой вес, а? Живой вес. Ошондо бир 2,5-3 жыйып калабы? 3 кг ашыраак көч калат да. Мына Джерсилерчи? Джерсилер дагы ошондой экен, бирок булар томболок болот экен, кичинераак болот экен. Ал Шахзада бойлуу болот экен. Булар ham тууп атабы уже? Туушудат. Ушун менен да үйдө отуруп, бекер отурганча тоок багып чыкса болобу экен? Сиздин өзүңүз жеке оюңуз. Болот экен, сөз болот экен, бекерчиликке бул эмне? Азыр уже жаз келип баштады, а буюрса, күн жылып дегендей. Үйгө киреше киргизип койсо болот экен да. Тоок багып ток жаша деген сөз бар беле? Эсиңкес эчки бак дейт го. Тоок койсоң булар малына үлкөлүн берип. Санга сапаттан өтүңүздөр туугандар. Сандан сапат көзсөңүздөр ушундай. Булар тоок кепалар, а? Көп бөлүктөр экен. Я бисмилла. Күрүк болду деген ал окшойт, а? Чатып алып турган уже. Булар деле кадимгидей эле күрүк болот экен. Буларды ham буюрса чал чоңойтушуңуз керек экен, ал батпай калышыптыр, а? Эки этаж кылып салат чоңойтуп. Үстүн чөжө тагын алып. Мага Джерсин Шахзадан чөжө корозу. Наларбы? Мына Шахзада короз. Шахзада.
Бұлақ ақ болады, онда сары болды. О, қайра бұлар. Вообще жапай емес екен, қайра жақсы екен да? Бұлар кетті. Жәнің açып отыр. Мынау құрыз Бұл жерсі. жерсі екен, а? Чөже құрыз бұлтырқа. Индюктайлы чоң болады екен өзі. Құдаға серттен Жақсы. мұрттың онында бір түлек болады. Бұлтырқа чөже өзі чөжелеріне. Өткенде тарттым біле 7 кило шықты сол. Мынау бұл? Живой бесі. Живой бес 7 кило шықты. Онда қанша бір 4 килограмм шығау? 4 кило шығарап көшкілікті. Өте сан. Мына адылерчі? Бұла білбедіңіз бе? Бұла тартып көрбедім. Бұла тоқайлыша бір 2 кило, 3 кило көшкілді. 2 кило живой бес. Бұлар основный ба жұмыртқасы жақшы да? Бұлар тоқтауай туған жақсы екен да. 5 ай 12 күн деген отқыма берішті да бұлар. 5 ай 12 күн, а? 5 ай 12 күн деген есептеп жазып қойғанлар. Бірінші тұқымға кіргендер осындай кірішті. Ұрық алмастырдыңыз бұл бұлардығы полный? Бұлар полный. Даяр гана бұйырыс, а? Құда қалса бұйылдағын масам дағы қорыз алып башқа. Қырғызстанның қайсыл жеріне осыдағы таксилерден, же маршруткалардан жақшына алып қалу береді. Туғандар, заказ берсеңіздер болады бұйырса. Чөжесіні, анча-мынча жұмыртқасын ашса, жұмыртқасына дәл алабыз дейді. Номерін экран бетіне қалдырады. Азыр бұйырса, ошол инкубатор менен чөжелерін көрөбүз. Анан баасын сурап сіздерге чыгарабыз. 9 айлық чөжелерді азыр. Анылар бы? 8 айлық. Былтыр апрелдің 10 қанчасында шыққан, 13-інде шыққан чөжелер. Инкубатор көрелі чөжелер да? Бисмилла деп. Охо, машалла, машалла. Өте шықпалттар, а? Бұлар норма екен, а бұлар? Норма. Билисор норма деген. Бұл қанша жұмыртқа батат екен бұға? 110 та. 110 та? Өз 72 талық өзім үстіне қошып 110 талық көп болған. Мына влажнас ұқсайды, а? Не, влажнас. Жоқ, бұл тұқымдың градусы. Өзінікі бі? Тұқымдық, жоқ, өзінікі ояқта. Бұл тұқымға. Болды. Тұқымды қарап тұрбасаң, 38-5-тен өтіп кетсе күйіп қалады да тұқым. 38-5-тен өтіп аяқты уже пасайтып беремін. Свет өчіп қалса бұға олақ өз? Ол пастан улап тұрып әреді. Өз автоматский өчіп қалса алып болады екен да? Автоматсындарға қошылады. Зор ғой, зор. Ол неме, водной. 19 күн болғаннан кейін қалып қалады. Бұл шығарып бершісі деген таяр. Ого, иншалла. 3 күндік болып тұр да? Мынау не оған ана тұмшығы? Башқаша болып кетіп тұр ғой? Биттасы иневал шығып қалды. Тұмшығы тышақ шығып қалды. Ошолар неден болушы мүмкін? Пұты тайтақ болып қалады ғой? Пұты тайтақ. Шығып береді деген арасынан чөмча шығып береді. Влажность жетпей қалады да? Жетпей қалады. Же өтіп кетеді влажность ошодан болып қалады. Жей беріпсіз. Суызына не қошып бердіңіз? Суға азыр асал қошып берді. 4-5 күнге асал берді. Одан кейін тоқтатамын да. Жөн су қайнақ су. Азына ушулар заказ аласыз деп ушуларга? Буга же булар сатылып кетти бе? Буларга заказ бирок пулун алган эмесмин. Кичине чоңойто берейин. Канчадан болот эми чөжө заказ алсаңыз? Чөжөсү ошо сутушнийлар 150 тен. Жаңы чыккандар, а? Анан кичине чоңойтуп бер десе, ошо карап өшөбүз дагы. Мына каралар Улар жерси. Жерсилерге окшойт. Улар канчадан болот? Улар 250 тен. 250 ден, нормально. Көпчүлүгү сурайт да, бул неге кымбат дейт. Чөжөлөрүчү. Ба жумурткасын 40 сом 50 сомдон десең, эми азыр эми кыйла санчасы түшүнүлөк да. Неге кымбат сатасыңар дейт. Анан айтабыз биз деле. Тоого ылайык депчи. Азыр основной ушу чөжөгө неме кылсам, жумуртканы сатып сатпайсам. Налда инкубатор жейт, а? Инкубаторго тукум чоготалбайт, 450 тагат койду. 450 та батат буга. 450 тең. Бул чоң экен да бул, а? Буга тукум үспөйт деп айтам. Хотя 190 салып койдусам, бул айтабы? келишип эч нарса туруп экен. Одан бизнес болот экен, берип койду дегенсиң. Акына чоңоюп калыптыр, а? Кудай кааласа да бир огулуп калмаса сатылат да.
Әділердің чөжелері жаңы шыққандары 150 дейт, қара жертілердікі 250 сомдон дейт. Дағы чоңойса, бір 10 күн баға берген болса, дағы сүлешөбүз дейт. Мына туғандар, чалыңыздар, заказдан беріңіздер, іште баштаңыздар бұйырса. Уже күн жылып, уже бүгін февраль 15-і, дағы 15 күнден бұйырса март келіп болады. Ушинде іште қыса болады екен да, үйде отыру өлі. Кіріп шығып сәкен. Өте сон. Bir семьяны бұғатта кеңірі. Свет өчіп қалса, мына ол таяр екен, аккумуляторға улап қойып тұр, өзі автоматически улап болады екен. Мына ушундай кылыңдар туғандар. Өтесем өзі свет yüzdü hazır. Akkumulятор кетті. Қайралап кетіп тұр уже? Hazır 99% екен аккумулятор. Заряды дең? Сайсап, қайта автоматически енеме қосылады. 220-ға. Өте сон. Мына қанша күндік болды азыр? Қанша күн болды? 4-5 күн болды бүгін. Еміне салып тұрсың да? Аналар бұларға алып тұрынан салдым деді бұларға. Бұлар әділер жерсі өже? Жерсі бар, әділері бар. 20-та жерсі бар, қалған әділер қолмай. Азыр әділерге көп нолдады да чөжеге. О, чоң тоқтыр қандай жем бердіс? Чоң тоқтырға мәкан өлі бұдайы. Бұдайы мәка. Шонда? Шығу Шығу проценті жақшылы шығу отауы? Шыққаны кечанаға 80 тат салғанынан 71 тат шықты. Өте сон шығып тұр ғой. Паште 71 тат шықты да. 90% шығып тұр да? Нормально, өте сон. Мына инкватора шықты ғой? Ушынан шығып. Одан бұрын қосында 110 тат салып 102 тат шыққан. 110 тадан 102 тат, өте сон. Мына инкватор шын жақшы мақсы қаштап барды ғылы мақтаба? Шын ең жақшы. Шын атай Москвадан ап келдім да барып. Ушул боюнча жакшыраак маалымат берип коелу. Мына бул аты Билис Норма деген. Эсдес деген. Алсаңыздар, эгер ушундай алсаңыздар болот. Бизде Кыргызстанда кайсыл жерлерде бар? Бизде жок мындай. Берде нормал луперлер бар Кыргызстанда. Анда Билис деген жок экен да? Жок берде Кыргызстанда. Таппай ошо Москвага барып келген атайы. Ушул жакшырат экен. 110 тадан 102 та чыккан болсо өтө сон. Почти 91% да? Жазда күн ыстықта ошондо 70%, 65%. Буларды өзүңүз жасагансызбы? Нормал ванной мен артын өзүм жасадым. Өзүңүздөн жасап бере бересизби заказ кылса эгер? Заказ кылса кел, сет неме беребиз, жасай беребиз. Сүйлөшүп, чоң экен да бул 400 та дедиңизби? Булан бүт автоматский улап өзү? Полный автомат. Септерди коюп тур. Бүт бардыгын коюштур. Буну өзүңүз текшерип көрдүңүзбү? Текшерип көрдүм. Жакшы чыгабы экен? Мына ушуну сүйлөшөбүз десе кандай дейсиз? Мисалы чалып калсачы. Чалбаса сүйлөшө беребиз. Туугандар, мындан да көрүңүздөр, чыгаруу проценти жакшы дейт. Бул акабыз өзү жасап турголду, бирок заводской кылып эзип койгон. Мыналарын чыгарып ачыраттым, анан өдүп алып. Бүт бардыгы жакшы дейт. Мал мындайсы бар. Мына тоок, өрдөк, каз, бүт бардыгы бар экен. Төө куштардан бери. Сайкы беринче болсо бир балким көрүүчүлөр кызыгып. Кетти. Мал поворот бас койсо поворот иштейт. Эң паска кылып койгон. Что тукум сүрүп кетпесин. Өтө сон. Вентилятор астында бирөөсү бар экен. 4 та вентилятор бар. 4 та вентиляторбу? Берки. Эки катталында бул жерде бар экен. Нал немеке? Бутышканыкы. Үстү крышкада. Пулун айтып бербейсизби? Балким көрүүчүлөр кызыгып. Бул өзүмө так жасадыңыз 11 миңге түшүп калды ошол. Общий? Запчастары менен. Мына аппарат салкыматыраак болуп калды да. Ушу менен мотору. Калганыгы Өзүнө 11 миңге түшүптүр туугандар. Өзү жасап мээнетине сүйлөшсөңүздөр болот. Чыгаруу проценти жакшы дейт мындагы. Өзүңүз чыгарып көрдүңүз да? ооба. Ондон инкубатордон 40 та тукум салдым эле. 40? 29 чыкты да. Нормально чыгыптыр. Проба кылып көрдүм эле. Жакшы чыгыптыр, жакшы. Булам свет өчүп калса аккумулятор менен болору? Жок, бул 220 га. Ток 220, 220 га.
дополнительный кылса болот, нарагына коюп 12 волттарда отдельный неме коюп. Свет өчүп калса кандай болуш керек буну? Бул немеге улайт да. Жанка движок улайт. Анан болсо бул толук тукум саган болсо 2,5 саатка чейин өзүнүн температурасын кармап тура берет. Одан ашкандан уже суып баштайт. Жакшы. Мына туугандар, колдон келишинче буюрса чыгардык. Өзүңүздөр дагы сурооңуздар болсо, ошо ээсине өзүнө байланышып суроолорду берсеңиздер болот. Заказды кылыңыздар. Буюрса ушун менен видеону аяктайбыз. Лайк, ой пикир, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Алла ыраазы болсун баардыгыңыздардан.